ngejeran muni cara lino. Garang yen hidupe kejepit gati ane ben manis sing lama lendarang nasi apa omongan setake sing maji nada garang hidupe kuang anjani ne ben manis sing ngelapi besanggon melidarang nasi apa omongan setake tu sing berarti yen ngomong mula pas posisi nealo yen ngawalek mula alo yen posisi hidupe sedangkan dong egamo punyene lamo gemulai pesone cara jalo punyene mah ngejerang bumi buka suara lino nada garang itu kantung dua misi balon pasti yang sehanya magai ya dia sun raga dunia yeneng itu gantungnya dua misi balon pasti yang sehang bin mani pangigang mali kalau ang sehang ya dia sun tuyo pasu balon ang sehang ya dia sun tuyo kanti pasu balon nada garang hidup ke pepet gade aneh ben mani itu sing ngeladarang nasi nada garang hidupe mula ke wajani aneh ben mani sing ngelah melenasi apa omongan setade sing berarti setade sing maji yen ngomong mula alo yen pas posisi ne alo apa buen pas pipi segamo yen ngomong mula alo lemo munyene cara galo yen posisi ne pas alo mengajaran munyene ngawale dan bina cara munyen lindo nada garang yang hidup kantung gua misi balon pasti kalang sehang jadi asun duya pasti kalang sehang
Pangidang melidarang nasi mebeda langsang. Ya das tuyo, ya das don pasubala. Yeneng ngewalek pasti bisa kamu mungkin nelu. Lemun mulai cara galau. Yeneng ngomong pas posisi neale. Pesun bunyinya cara galau. Walau mengejar galau. Nada garang jani kondisi kantong itu misi belum. Ani ben mani sing ada bemelin kalem patikal angsa ngemagai. Ya dia son kuyo, ya dia son pesubala patikal angsa. Ya dia son kuyo bin mani pangidang melidarang nasi mebeda patikal angsa. Ya dia son kuyo pesubala pangidang melidarang.